هر مایه قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جند برده تاجبی آلا کردن جند برده تاجبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشین سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جند برده تاجبی آلا کردن جند برده تاجبی آلا کردن هم خوردن مریا و کی مسلمین دیمان و قادیمان هر اجتماع دیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جند برده تاجبی آلا کردن جند برده تاجبی آلا کردن راوی کرد را گوی سرفی و شیران بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جندن جند برده تاجبی آلا کردن جند برده تاجبی آلا کردن کردنون هر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا بنرن هجا و دلال عبارة و خير و خشيبه ديسا أمورنا وخلقات دوية إجا بروغراما ما زمان وجيان وإيشا مجاراما لسر رخنا ورقران دنيا وأمي بهفرا بخرهاتنا دوميفاني خوي ريزدار بكن أديب تشلكي نيفيسكار وروشنبير وهلبستفان إجا ألمانيا بمريا وديلان شوقي أوجي نيفيسكار وهلبستفان ورقيرة جي أنقراي مريا هون بخير هاتن كالكس باس خوش أمي ريزدار أديب جلكي دسبي بكن أديب جلكي دي سالة 1970 لقندي جلكي بآمدي وقرداي جداي بيا لباشور كردستان خواندنا خویا دست پی که لدهو که دست درباس کریا و پشت برای خدایا بغداد پایتخت عراق ولور لکلیجا شریعت الزامینگها بغداد خواندیا در سال 1982 دا تبلی ریزن شورش کردی بیا و بیا پشمرگا و شوی سال حتی وکا ایروجی او پشمرگا جبر وی کاری ویجی جبر وی کار گلک ش پشمرگا دا کریا شورش دا کریا ش کردواری دا کریا کتیا زندان دا جی سالکی بلکی بهتری سالکی جی انجارکی در سال 1995 دا برای خدای ولات آلمانیای و لبردجی لی گلک جارا برای خود ده هرم کردستان و دمن دریج لور دجی پرتوکی بزمان عربی بزمان کردینا پرن وحميجي لسر روشنبيرينا لسر ويجنا لسر ورقراندونينا وتشتا هري قرنق لسر هلبستا سرانينا ريزدار أديب أمي برسا يكمين جرتبكن توك هلبستفان ونفسكار وروشنبير أستا رخنا ورقرا كردي تتشاواد بيني وجاء ليك ديبا قلك كرد هنا دبيجن أنقلي ما يكرد بشك مثلا جواد بيجن أفكسي وبزمان بياني دا نفيسينن أم نقارن ويجيا وأن كرتوكي ودرباسي كرتوكخانيا كردي بكن تشتكاري لسربان برسانش مرا بأخذي ريزدار أديب فرما سلاو و رئیس ایوارا و بخیر گلک سپاس بو
برنامه تنارین خانم و اف کانال جوان ناوی پیف تیوی پیروز بایا خو همین نویسکارات کم کوی کناره که حوصا تایبت بو نویسکارا و اکتیا نویسکارن کرد روش آوا پریوه دبن سرکشیه دکن جهد الخوشیه هر پنجره که پیدا بید که ام دنگی خو هم نافگلی خو بلاف بکن نویسکار و هنرمند وکی چرا کنه روناهی خو هزرا خو جان بگهین خلقی خو دنگی خو بگهینن جهان جی هندی پنجره وب بیت بوما ام تفگرا بجنم ملت کرد ام قناها رزگاریان اجتماعی دانه ام گله پید ویوان پنجره اینم تایبتی ام پنجره دوسا پاک و جوان و آزاد و هر کسی کاری سر بخوب هزرا خو تشی خوراب گهینه گلک سپاس بو بومی بانداری هوا اف روشا اف سیارتا کری دوسه عالیه هلبته مروفت کاریت سمینار تایبت جی سرتنه و پرسی بدد بس از بکوله بکم کو هندکی کرد سروی بسکنم دکو درفت هبید بو هوالن مینده جی و وقت دست پیکی جی گوتی گهدار هنه بینر هنه بندینا پرسا بکن امی درفت بو هنده جی هیلی بگشتی رخنا و ورگراندن بگمان یعنی ادب الپیشیه ادب الپیشیه تاکو ادب نبید تاکو نویس تشتی پرتوک نویسکاری نبید رخنا ناهت يعني الادب وقت تكست دق چه هلبست و چه رومانجي و چه پشکندنجي او الپیشیه پشترا يعني رخنا و ورگراندن درنگتر هاتیه اشم بيجم يعني آل رخنه دا رخنه هشتا درنگ تراهاتیه دست پیکت رخنه مروفت کارید بیجید کفنن بس لیوک سیستم وکو پروسه کا کاریگر کو باندورا خو هبید سر نویسکارا و تایبتی نفشنو یه گنج مفایجی ور بگیرید گله کانویه نف کرده رخنه گله کانویه اگر تو بچیر رهتوی بگری یا کفنه یعنی تو کاری بیجی هر احمد خانی نویسینا ماموزین بری 300 ساله به زمان کردی اول نیف رخنه اکش وقتی کردی نویسید او بیجتن راسته اگر پرتو کامن هندکی یا لاواز جی بید هر چند لاواز بید همه او بتنه بسه که من اب کرمانجی نویسی کردی نویسی يعني أبي بخو وكي خلاتك تبين كنت تشتكي مزنة كريب كردية نفسي يعني هر وكي شاد بيجد من تشتكي داكو رحم الله جزيري وعلي حريري وفقيه طيران بيزنديب كما ذا بس وكي غازندك يا جيشوان كسا أو النب كردي نفسن أو النفس كاري بريوي يلا النفس كاري هبونا أكيد يعني وكي رخناك يا ودوي أم كردي بنفسي چه بیش دست پیک رخنهش وی دست پید کن و پشت راه بونه بس رخنا درست یا کو ام بیش نه بویا حرکت بزاوک تفگرک اتشیم بیشم پشتی سال نوتا صدیبوری انها هست در کفتی میدانه بری هنگی تاکو تک هبونه لیکولین هبونه پرتوک هبونه لینها بویا تفگرک آخرد وگاویل ناف کرده اول آل رخنه آل ورگراندن جی بگمان امزانین يعني اگر صح كان ديروكا ملت جيران كرداجي پیش کفتن هر دم ورگراندن دا بویا پیش کفتن ملتا ورگراندنا پرتوکی بیانی دا بویا بو سر زمان خو یوان هر ملتکی اگر صح كان تفجر عربي بجنا سردم هارون الرشيد کو سال 107 یا مشختی بویا خلیفه بجنی سردم زیرین یا عربا یه دولت عباسی یا عربا بگشتی یا اسلامه بوچی چکل وی سردمی تفگرا یا ورگیران خود دست بکر بری هنگی ادبیات عربی یا لاواز بو یا تنه یا خوبو بس پشت هنگی ادی یونانی و فارسی و زمان دیت هرمی تفگرا
یا ورگران خورد دست بکر ایدی سردم زیرین دست بکرد ادبیات عربی دا و بگشتی یعنی حکم عربی دا اگه امسح کن ایران جهر وصا يعني بيشكي راست عربش ميجا دست بكريا بس نهاب ديتنا من وكي اس آگهدار إيراني جلس زيركن بو تفجرا يا ورجراني يعني استشين بيجم كتاب نينا الأوروبا تشاب بيت هر زماني بيت بشتي شش مها أمثال كت هر وارا كده بنتن وارا أدبي إيراني أكثر دكنا فارسي وتشابو بلافت كان جلس زيركن وجا بو في چنده براستی تفجر ام کرد گله پیدوینه وک ادبیات و یادنجی وک ام ملتکین امید قناغا رزگاریان اجتماعی دا يعني مرحلة التحرر الوطني ام گله پیدوی ورگیرا پرتو کاینت همی وارادات وار سیاسی دا بتایبتی دوار لیکولین استراتیجی دا همی رنگا حتی نهایا لاواز بو ورگیرا حتى بري 20 سالكا يا لواز بو هبو تشتهاطينا ورگران ادبيات كردي جي يدبوينا بيا تهاطي ورگران بو زمانت بياني ونها كردا باش دست بكريا بتايبتي تشتي اس آگهدار باشور كردستاني تفگركا يا ورگران يا خرط نافگنجان دا دست بكريا ممكن آلية كوي تجاري جي هبيتن يعني عندك بلا هبيتن يعني مادام مفاعكي جشتيد جهنتا ملتي بلا آليكي تجاري جي هبيتن تفجرك خرط نها الباشور كردستاني ورگيرانا پرتوكن ادبي توري و ديروكي سياسي بجشتي دست بكريت يعني كاركي گلك جه دلخوشي ابراستي اما وكي ديتنك البارچندين كردستان جي باشا بس نوك باشور چونكو باشور بوچن بيجن باشور چونكو كيانكا فدراليا كرده هيا هندكي آزادي پتر هيا الروش آواجي نها تشتك چي بويا املك چي بويا هيويك چي بويا اللي نوك او هشتا بيجن نبويا تشكي فرمي يا باشور كيانكي فرمية يا هاتيا ناساندن اشلا حكمتا عراقي و كيانكي فدرالية على خو هي نف دولتي و يهاتيا ناساندن آزادی پترش پارچه دی شخو پارچه روش حالاته و باکور امزان روشاون چوانه لیدی ساو اوجی یعنی بزاوکا ویجهی یا توری باش نافوان داشت دست بکریه اما ورگران و رخنه نها از بینم الباشور کردستان خورترل جهنده اف پرسادیا تا کرم کری اف بکرتی اف پرسادیا تا کرم کری کو گله کردان راسته یعنی نویسینت خوب زمانت بیانی کرنه نه بزمان کردی و اوه نتنه دیارو که کل ناف کرده بتنه هیا اوه الناف عرباشی هی اگه امسح که این نویسکارت عرب باشور افریقیا تونس جزایر مغرب دسپیک پرانیا نویسکارت وان زمان فرانسی رومان و تشد خو نویسینه يعني أبا كيشيك نتن الناف كردا هل جل جهاية هي أم دي سحكي الناف كردا جلك نافت هي وجلك كاسيت هيك وخدمتها بيجن روشن بريا عربي إسلامي كريا بس أجي أم سحكي أنا سردمي نوية أدبياتي أم جلناش لنا في تاريخ دور يعني دبين مثلا كان نمونة كاينين يشار كمال إكشوان رومان نويسيت جلناف داره ناوروكا نویسیناوی رومانتوی مثلا اینجا ممت همیل سر هیر که جیانا جوتیار کردل روشهالات انادوله و روماناوی اینجا ممت وکو نمونه نویسین سلیم برکات و جیان دا خود تمنوی دریج بکت یا ربی نویسکاره که هری هجایه يعني او نویسینت او كتب زمان عربي ادونيست بيجتن افي نبس عربي يعني بيجت بودكا بأوتيا الناصية العربية يعني بودكا زمان عربي كيفية دستيوي ده جل زمان زانك زيرك او تشتي او تكت وكو شورشكيات علم صرف نحو عربي ده عندك تصريفات وتشتي إنايت ناف زماني ده بريوي نبون يعني نبيس كارد مزنيت عربة وكي رحمتي محمود درويش ونها ادونيس إشادة بيت كان يعني مدحت بيت كان بتشكي أو تشكي كذي كسي نكريها
بس اگه ام صح که نه رومان توی و گلک تشتی توی کتابی توی پرتوکی توی دبینی ناوت قهرمان توی گله یا ناوت کردینه یعنی سر جیانا کردایه گلک ام صح که نه روش حالات کردستانه فارسی محمد قاضی بنامالا شهید قاضی رحمتیه نزیکی یعنی پترش نزیکی ساعت کتابه ورگراندینه سر زمان فارسی و کتاب ويبخوش نویسینه دو سه کتابك جهنم زمان فارسی ایک شوان ورگراندیه سر زمان فارسی مثلا جانی گل رومانکا کردی جیا کریه فارسی سر و مسئله گلک نویسکار و لیکولینر کفتینا خلافه آیا اف ادبه ها السر چه تده حسابه آیا اف بناسا في ادبي هويا في ادبي یا وی ملتیه او نویسکار خلکی وی داره آنجی اف ادبه اف توره اوی هاتیا نویسین هویاوی یا وی زمانیه اوی پی هاتیا نویسین یعنی گلک بوچون جدا جدا هنه ناف نویسکار دا که اف هویا وی ادبی چیه ام تکارین آماجه بسه ها بکن بسه رأی ها دیتنک هیا بيجتن يعني زمان الدقيق زمان التكستي بناساوية لغة النص هوية النص أو زمان بهاتا نفسين أو أدب تابعي وي زمانية طب عربي تشك نفسي أو ديتا حساب كنش أدبي عربي طب فارسي نفسي ديتا حساب كن طب فرنسي نفسي ديتا حساب كن زمان أدبي فرنسية چونكو بيجدن أو وقتها بزمان فرنسي أن عربي نفسي أو يا فارسية أن يا عربي أن يا فرنسية يعني تشكي فرنسي بنفسي بيجدن أو خاندناوي أو زمان يا غريبة شوي ملتي دي وك خاندنو وك بأخفتن نزماني وانا إذن أبا نش أدب رومانك بفرنسي بنفسي بلا تو هر خلق تونس جزائر بي أن تو خلق كردستان عراقي بي أن وكي مثلا جبرا إبراهيم جبرا و عندك نويسكارت عرب إنجليزيش نويسية جبران خليل جبران وقالكندي أو وان زمانه يا وانا عندك ديروك نويسة أدبيات فرنسي هر سربي رأينا يعني وقت تاريخ أدبي فرنسي ديروك أدبيات فرنسي نويسي ناف برك فصلك يا ترخان كريش بو بجنة أدب شمال أفريقيا الأدب الفرنسي في شمال أفريقيا نحسب كان أدب عربا يعني أبد خدانت في رأيه بجن مادام فرنسي نفسي أبا فد قريد بو أدب فرنسي بلام حساب كان مش أدب فرنسي يعني أبا نا أدب عربية يعني أجر مثلا سليم بركات بنفسي أبا أدب عربي أجر إنجامات مثلا بونمونا يشار كمال نفسي بتركي أدب تركيا ديتنا في نویسکاری أبا أجر محمد قاضي برهم خو فارسي نویسیه فارسیه بوچونا دیت بجید نخیر أبا بوچونا اکیه بوچونا دیت بجید نخیر ام نکارین وی ادبی تماما دانین کو ادبك يه ان بجن يه ني جغرافيا بجيتن رأي دوية جغرافيا خدانه نصي خدانه تكستي که خلکی کیش جغرافیه خلکی کیش واریه چو واردا چو آو هوا دا نف چه ملت دا مازن بویه او ادبیات در برینه خلکی ویده ورد کتن بلا بزمانه که دی حادثه نویسین بس وقتی بجید یاشار کمال بلا اوید خوب ترکی نویسی بیدن اینجا ممت بس وقتی او بحثی هیر که جیانا جوتیار کرد انادولت کت او رومان یا خلکی انادوله یا کردیه وقتی سلیم برکات بحثی گلیت کت رومانا خدا بحثی حمشاینا کت بونمونه بحثی گلیت کت یعنی او رومان بحثی جیانا گلیت کت جنکا کرده وقتی محمد قاضی هر وصف فارسی تشکل نویسید زمان فارسی بس بحثی جیانا کردات کت او سر او گریدای ادبی کردیه یعنی بجن جغرافیا یا خدانه رومانه خدانه تکستی خدانه هلبستی خدانه ویکتی بی که چیه؟ چون جغرافی داشت جایه
او ادب ياويه يا قوميتاويه يا جغرافياويه نه زمانه بهات نویسین يعني افج اودي كود جي خدا براستي راي كود جي خدا وحتى حدا كي مازن ازجل فير ايما يعني ادب سليم بركات كرديه ادب يشار كمال كرديه اسكو صاد بينم بس راسته يعني تنشي صادي صبت حكم بكيت شو زمانه كدجي عطي نفسين تشتكي زمانه دجي تدايا بونو منجا كان بحثي هيش تواضح تر وري ادبي دار كان بين اري ديروكي كافنترين جدار ديروكا كردي شرف نامه شرف خانه بدویسی نفسی داویا صد 16 زاینی داویا صد 16 زاینی نفسی اول يعني اكمين جدار ديروكا كردا هم ميل سر كردا وبزمان فارسي نفسي نب كردي آیا امچین بيجين شرف نامه پرتوکه کنه یا کردیه یا فارسیه نخیر ناوروکاوی همین سر کردایه تاریخ امارت و میرنشین و باجر و تفگر کردیه یعنی همی سر کردایه اونو کاری بجی شرف نامه نکتبه که کردیه سروی بینگهی استکارم بجم کو يعني دیتنامن اوه اف ادبی هات يعني نویسیم زمان نکردی اوه کردان نویسی بو کردا ودگری تایبتی اوه ناوروکای خورد يعني سر كردستان و سر خلقی خورد رئاسیه جي اوه کد بجتن ادبه که يعني مزدوجه يعني رئاسیه اوه کو اف اوه هاتیه نویس کردان نویسی بزمان بیانی توره کی دو پناسه هی آلا که بیانی آلا که كردية يعني أفاجي ديتناكا بس أزد قال ديتنا دويمك وأف أدبا جريداي جغرافية وجريداي دربرينة وي ملتية وإيش وآزارة وي ملتية أو نفسكار خلقي ويري قوميتا ويري نافوان داجياي أفا بكردي ديتنا من نارين خانة النظام كا مجالك وقت أدبج منابد بلا لا غمناك زور سباس بله زور سباس تشتا منش اخافتنات استيجي هشتميدا كوتد بيجي تشكسي كرد بي بتش زماني بنبيسي بلا بزمان وان ملاتان ايشو جانن كردا چاندا كردا حمي تشتي كردا بگهين و لبالي تشتا هري گرنكو او فيري زماني خوشي ببي دست خوش نارین خانم اف تبین یا هر داویه اف بو سردمت بوری بس نها یعنی نها دیسا هندک هن از زمانت بیانی خرد زانن ام حد که انتون بیسن انگلیزی فرانسی بزمان زندیت اوروپا بلا تشا سر کرده بمیسن لی نها دم هاتیه که هر کردک زمان خوب باش بزانید تو چند زمانت بیانی بزانید تشکه پر باشه لی نل سر حسابه زمان خوب بله براستی اسپاس خوش اجی هر دمی بید بجم بچه زمانی ام بنویسن خوازی از بخوا من حمی زمانا اخفت با دقنا من بوا زمانا من نویست با جبر ازی بهتر شیکی بیان ورم ازی لسر وشا مکرده ازی با اخبم أمنها هرن الجمع بانا خويا ريزدار ديلان شوقي سال 1970 لباجار السريكانية رجع أبي كردستاني جدايق بيا حتى بكالوريا خواندية سفيد وزدها لمخابل جبركو معلوماتا وبيس ناسنا مبين نكاري خواندنا خوا زانين جهدا بردوام بكي خواندنا بلند بشترا معلوماتا وبري خوددن شامي بايتختا سوريا ولور درفت نمازن البيشيا ريزدار ديلان تشدبن كو بهتر بدست نبيسينه بكي لتشتا هري جرينج كو دما وبدست نبيسينه كر درباسي واري ويجا وتوربي بدست ورقراندن يجي كر نها از تكارم ام السربت اشتبا اخبن چما تا دست بيكيفا بدست ورقراندن كر وجبركو قالك كردن مهنا حتى وكايروجي نمازا أبي نبيسكار أبي ديروك ناس دبيجن أم نكارن بزمان كردي بنبيسن يارجي أم ورقرينن جبر زمان كردي زمانك لاوازا وقلسة نكاري حمي
بيفان ورقريني آن ودما أم شكردي ورقرينا وزماني ديجي ويجا كردي ند أستكي بلندايا حتى كو أم كاربن واتين خوش بدنيدا تشد بيجي ريزدار دينا دنگيتا هيجي دنگناي ببورا دنگناي ايوار باش دنگناي بله فرمتا ايوار باش ماموستا نارين ايوار باش تو ميباني ترى سباسيا ودكم سباسيا بيف تيفي تكم كو افدر فدايما تاكو ام بحسابان هردو مجارين قرنق بكن يكجي ورقراندن ويكجي رخنه براستي او وقتی کو مدرس ورگراندن یکر و چاقیم ده پرتوکی خواهی هلبستیم و مچاب کربون یعنی پرتوکا آرا موسانین سور و آهف دیتنا پیخنبران و بریم مچاب کربون پشترا پرتوکا سیدای جگرخونی جمراهات جینوگریاوی بیرانی نوی بون اوی بکردی نویسانده بو لستوکهولم ویعات بوشاندن منو هبالك يخوما ورقران زماني عربي دماغو ويا مشان شاب كرني ده امو مالبات تخوغو تقود مع مستنارين ما بري خدا شامج بو خباتي الوي دري درجه ورقراندن جمره بيتر بابون پرتوک الوی دری بدست مکتن و مدست ورگراندنی کر تبرام پرتوک اول یا گوش زمان ترکی مکر زمان عربی هالبسبانك ترك بو ويتشاغي از 6 ماها 7 ماها سر مام حياكم ورقران يعني بلكي ويتشاغي ورقران دا زماني كردي مكاريبو نكو منكاريبو ورقران دا زماني كردي لي أجبرجو روشة مي أبوري وأدراوي مدخص بيتر أم قزنجة بكن يعني أم فداكج ورقراندني بكن ويتشاغيم سيشار برتوكي تركي ورقران زماني عربي وأنا هات نشاب كرن وما حقي وانشي مستندن أري برني هندك دان مالي جمرة باش بو يعني القول روشة مي أبوري أنا خوش برتوكا أحمد عارف جمرات أو برتوكا بزماني تركي مخص يعني بزماني تركي براسي أو بخب هاتب ورقراندن زماني كردي وورقراندن ويجي قالكي جوان بو يعني لي مخص إجا أز ورقرين زماني عربي نها برتوكا هالبزباني مزن أحمد عارف وقتي قو جمرات براسين متشعبي مزيش كس يعني معولي مقوت أزش خور بخوينم يعني أز نكارم ورقرينم مش برقو أو نوك برتوكاني دنا بواني بهم ورقران دنبري يعني أو دتمنك يبتوك دا أمشي جوان بون يعني هالبس أبيني بون برتوك أبيني بون ديوانا أحمد عارف آلي كده رامان تيدا قالك بون وينيوي نيساندن شوي نيساندني هر تشتي دندري وي برتوكي ده تشتكي مرة تشتكي نهبو وتشتكي زوربو مش غيري جو برتوك بخمس زنبو أو برتوك ما دس بخوندنا ويكر جارك دوس سي مخوند كيف عم قالك يجيراهات يعني مدلي خورت كرمجوك ها أزي بنرم أزي هلبستك يجي ورقريني بو مكاري بو أزبر دوام بكم أزي يعني أزي قشي ورقريني بهلبستك يجي ورقران نكس سريمة جارك ددوسي يعني إيه مزبر فرهي براسي أسقالة تجربة خدكم جبوجو كسي جو ورد قرين يعني جواني منا زانبن بورقران دين شقاسي كارك يزوره وحساسيتك بلنت هاي يعني أو هلبستا أول أحمد عارف يعني قوم مور نقران بلكي بازي بيجارا مور قران ومتم قطان دن روبلي خم قطان دن مني بيستان دم قطان أجي نممنون بوم يعني أجي نرازي بوم متم دقو نأكي ماني تياي حيا
إيجادورة رابو مديت أريجياي أساق وأسخازم مدس هالبس هذا ذاكر أوجي ويجي عيني وقعة أول يعني قال لك السرة واستيام حيانو وجياند وي أساق ومتخص من يكل دو يكيم ورقراندن حيام برتو بداوي آني دورة مشاند جسمارة لدبي هات شاب كرنا أو برتو كامل نها بشتي برتوكا أحمد عارف جبر وك مقوت يعني جبر رو شامي آبوري ما بري خدا ورقراندنا فيلمي تلفزيوني ده براستي ورقراندنا فيلما يعني وبرا قال لك جيتي ليه نهر تشبري يعني إيه مبخو وقت يقوم برتوكا ورقراندن برتوك كيف دامن يعني بخد ورقراندنا برتوكا ده حي أنا هاجي أزبوي كيفي أز وقت يقول خازم تشكي ورقرينم أزبوي كيفي ورقرينم ليه أو وقت يقول مرو فيلمك يا تشتكي جوج بو كارب مورد مرو ورقرينه ويحس كرنا هان تيتنا يعني مروز أنا كجبو كارت تبي كاري دك جبو برا يعني تشتي وام مقلك هالبس ايه تركي مور قراندن يعني او وي واريدا وقت مور قران زماني مجي خرطبو جبرقو بري زماني من زماني اخافتني بو يعني من زماني ادبي بو من زماني في ادبي بو مقلك هالبس نازم حكمة هالبس مثلا من ديوان أحمد تيلي مورقراند أزبيم قي أحمد تيلي أوجي كردة لي بتركيدني بسينا يعني برتوك هاي بنظام أنا صار مريه ديوانا آتيلا إلهان مورقراند بانا إيه بتركيبون يعني مورقراند بانا وهات تشاب برنجي قلك جي پشتی وی مدست به ورگراندن هلبست محمود درویش مکرن ورگراندن زمانی کردی براستی او هلبست محمود درویش يعني وقت مرد قراندن كردي نتني جبرقو از بيدي بقينم يعني كردو خانا كردي يا تشتك نا نتني اف سدام بو سدام وقدن هابو هلبستن محمود درويش يعني نيزيكي هلبستن كردي ايش شورش كرينو يعني نافروك كيوان هلبست اري تبي جو اساي بلكي جهن قابل ترج جهن كان ترج هلبستن ما ليجو يعني قال لك مخطيده ديت مورد قراندن اري ما ورد قراندن اللي منكرم كرتوك مخابن يعني بيشتي وي او شرق للجمل ويدا تشيبو اشخام هاتن تركيا وقت جو أزنها تاما من يتقز برتوكا محمود درويش من ورقة رمان دبا يعني من قش ورقة رمان دبا زماني كردي ومن شاب كربا يجي برقو براستيجي بابتين واجي والشيواني بساندني يعني قلت له سرتنا ومحمود درويش بخواد بستانك يعني أمكارم بيجن جرقا مهاتن تركي من ما كاري ورقة راندني كر او خواز برتوك بيسي منكتم براسي از جم ورقراندن تشتكي يعني كيف قلت هاو تشتكي سرها يعني از قالك از دخازم يعني از تشتكي ورقرينم لي حيانا هات برتوك از بخازم يجيكي جاني من نديتي از ورقرينم رزدار بيلان بس تاني از دخازم باجبر بلكي هنك برسجي هنا ام برسبا ابدا بشيد دويش برسامن نشتري قد قلق دبيجن مخابن زماني كردي نزماني ورقراندنية ونية رخنية تشد بيجي بكردي وبعربي وتركي تدورقريني تشد بيجي بدرباري ده أنا زماني كردي يك زماني هندور بي ويك زماني إيه ملتي إيه رجلات نابيني يعني وك زماني كردي وك زماني عندنا زماني عربي زماني فارسي زماني تركي يعني أو وك وانا يعني أنا تشتي زماني كردي زنجين بنا خند خويا كرن جبر روشا ملتي كرد وروشا كردستاني يعني أو شتبزة أو قركرن أو دور خستن أو تشتي بسري بويري بسري كرداتي اشتي زماني وانشي دسينورة كده داسة كده بمينة
لێ ئێ بۆ دبێژن ینی زمانی کوردی نە زمانی وەرگەراندنی نا ئەو بخە قەلسبوون نە زمان دەیە قەلسبوون دمەرە دەی ینی دمە دەی وەختێک ئەم بێژن گێ زمان قەلسە ت زمانی ملەتە قەلسنە زمانی کوردیش سەدی ساڵاتە زمانی ئەدەبیاتایی و پێ پرتوک هاتنە نیفساندن قورعان هاتی وەرگەراندن زمانی کوردی مەولید هاتی وەرگەراندن گەلک پرتوکێ ینی ئێ کوردی هاتن وەرگەراندن زمانی دنا و گەلک پرتوکێ زمانی دنا هاتن وەرگەراندن حیا زمانی کوردی ینی ئانا وەختێک ئەز ینی وەختێک نارین خانم تەف پرژمر کرد براستی دو پرتوک هاتن بیرامن ینی دو پرتوکی ئێگ وەرگەریان زمانی کوردی مخوت تێدە گەلێکی کێف ینی مخەندن يعني يكجي أو برتوكا آقم أنا قال ويكر آقم ورقران زماني عربي برتوكا ديوانا مزن أحمد عارفه بري أزور قرين مع عربي دلدار شكو ورقران دبو زماني كردي أو وقتي ما برتوك بزماني تركي خوند يعني بزماني وي آقو في هاتيني في ساندل مخوند يعني أو برتوكا مي ورقرانتي بزماني كردي خوند خوي قالك خوش دي وي قالك دوري زماني ايجو او برتوك في هاتيني ساندن منادي يعني حمو هستي هالبزوان دوي برتوكي دابو دوي برتوكا بزماني كردي ده راماني وي وينين هالبستي هبوكين وي تشتيقو خستي او جاني وي وك هالبزوانك كي جبو ملتك يعني بساندي من كش دوي برتوكا آقو بزماني كردي خوند مدوي دديت أنا برتوكا ددا برتوكا محمد وزون أو جي برتوكاوي مبعربي خوند هنا أم الروج عبابون مبعربي خوند ومبكردي خوند برتوك عيني أو برتوك مبكردي جي خوند بزماني كردي بزماني كردي مخوند بزماني كردي ما أو برتوك سي جاران خوند يعني هنجي خوش بو خوش هاتبو ورقراندن يعني أدايات شد دخاني كرنجمرة بو زماني من نزمانك قلسة يعني زماني كردي نزمانك قلسة ليه زمانك يبو أمرسل نخبتينه يعني أنا مثلا وي روجي رومانا خمد مشاند چاپکرنه مرسل روماني نافنشاناوي ده روجال نخوشخانه لكولينه مامۆستا عەبدولباقی ژمرگۆ گوتە چما دانی لێکۆلینێ گوت یعنی وا لە کوردستانی مەسەلەن زوودە دەهێ ساڵادە وان تشتا وان گوتنانا وان پەیوانە وان مەفرەدا بکارتینە ئەژی کێمانی هەموو بوو ئەژ ئالیکی دەژ ئالیکی دن دەژی نەرینێک مت وێ مەرسێلێ دەهەی ئەس خوازم دەریا وێ قەنالێ لە ئەز بگینم یان نەها پڕ تشت هەنە بۆ نە بزمانی وی زمانی هاتنە ئافراندن يعني وقت أم بيجي مثلا كمبيوتر كيف شكلي روج آوات شكل يعني غربيت شكل يعني نا عربا نا كرمانجا نا تركا العربا ناوي كرن حاسوب تركا ناوي كرن بالجسيار يعني ناوي كمبيوتر وان شكلي ناوي كرن كمبيوتر دبي بمي كمبيوتر أزفيد وجب ليه جالي تجي الخازم وقو أنا ملتي دن فيدش زماني مكرنه وقت أنا أم دبينن مثلا ليستك هي عربجي قال لك بيدليزن تركي بيدليزن فارسي بيدليزن فرنسي بيدليزن أو جرد بين نظام كفر أو ليسكا كفرة طاولة دبين طاولة جيرة أو دبين شيش بيش چار سي وانا دو وانا قش نابي قرمانجينه وانج ما برنه لوي داري تدبينه مسواك مزن يعني گوتنی کرمانجی ناو زمانه دهنه او زمانی ای روجلات ایوان درا گشا ای روجلات ناوین ای باشی وقتی گولو کری امی چما ادبیات خود امی چما گوتنی ای گو بگلم پریتن کار آنین چما امی وان گوتنا کارینه از بویره مبراسی گلک بیوی ای گو تیم کار آنین از کارتینم براسی يعني ايه گوشدر و دتیم بکارانین و غیری مد بکارتینن ادخوازم از وان پیواش قاضی و از بکارتینن يعني از نرين عمنا اي از بيجم مقالك برتوكجي خوندنش خود بزمان ايق هاتن ورقراندن حيا زماني كردي زماني مي كردي نقص
وبو ام بيجن قلسون دمدي ند زماني مدي زور سپاس ساوی رزدار أديب سافر رزدار أديب هلبستا استرانج نبيسي وقلق نرمند ودن بيجن بين أفدارجي هلبستا كرنا استران وقلقي خوش كرنا وتا برتوكا جي هيا اللي صار آستا سرانا كردي لغوري آستا سرانا آن هلبستا سرانه یا گلندی ته چوا به تشتش مرا شروع دگی اویک یا دوی چه باندورا هلبستا سرانه لسر زمان هيا و چوا دکاره زمان بپارزه بله گلک سپاس الپیشیه حازم بجم استرانه باقم جه استرانه گلکی گرین گلجم کرده كاتشوا ابن خلدون مقدمة خدت بيجيتن الشعر وديوان العرب بديتنا من أفقوتند بيشكيا ديوان أخو دارات الأواز دا كل 2010 ایکی تیان بیسکاریم کت باید دوی که چاپ کریه سپاسی آن دکم چاپا ایکی پشتراش دو جاردیجی چاپ بویه دوی پشکی وی دیوانه داد من آماجب گوتنا ابن خلدون کریه از بیشم برانبروی ما کردا سترانه هی یعنی ستران دیوانه کرده هی بر او کاودانت کو کرد توش بونه هر تم یعنی سردمت کفن اسکندری مقدونی و حتی نه کردستان میدان شراب یعنی برای روشالات و روش آوای دام برای گلک هفرکا میدان شراب او جهت بیت میدان شراجی بگمان یعنی هر تشک ویرانده به بتایبتی کتاب پرتوک یعنی تشتی نویسکی نامی تشت شوطاندن و جا بر گلک اگر او جیانا کرتی دار جای یعنی ولات و میدان شراب و هر دم کوچ کرنه دا و روی دا و شرادا و نویران کاریه دا مگود سردمی اسکندری حتی نه من بین روشالات و اونها جی بردوامه و پشتی بویه 4 پارچه جیه خرابتر بویه یعنی کرد نشیانه تشتی خو بپارزن یه نویسکی بلکه هبویه گلت شبونه و جا نچار بونه بدیتنام اوه اگر اکه کردا گلک فلکلور هیا گلک ادبی دفکی هیا هیزا خودایا استرانه یعنی تكست ادبيات نویسین شعر بصناهينا هتش بركن لي وقت اوازك تداني سر تكست و شيء رنگه که آواز و موزیک بيجي بصناهي تتا حفظ كن از بركرن برهندش تو بيني مثلا سردمت كيفن هندك مروف هبونه يعني كمبيوتر زمان خوبونه وكي بروي شرقي الشنغاري وكي عبدالله زينك السرحده و لورا بهدین آنجی هم که توی اوه تستران بجبون لی باور بکه کمپیوتر زمان خوبون یعنی هر اکیب هزاران ستران و تشبر بود یعنی اف کاودانا کرد پال دانه که همو تشتی خو خیر و شرط خو اوینیا خو هر تشتی خو تسترانی دا کن بکن سترانی جهه که بلند هیل جم کردان شکفن دو حتانه ها اگه بحثی سترانی بکن تکسا سترانی براستی یلکا مهمه پیشکیا و دیوانه دادیس همون آماجه و چنده کریه هر سترانه که پیش کفتی یا سر کفتی اش چند رگزان پکتیدن پیشیه تکست که باش هبیدن هلبست که باش و پشترا دنگه که خوش و تکست بسترینید و آوازه که خوش و بلی دنگ خوشی ستران بیش بزانی سترانه بسترینید اوش گلک گرینگه یعنی آوای ستراندنه عربیت بجنه اداء کاده چاو اداء کتن گلک کسانه دنگ خوشه لی نزانم بسترینن او آوای ستراندنه جی گلکی مهمه و پشترا موزیک که جان بو بیتا چه کرن ویگا به سترانه سردم دین موزیک که گلک گنجاید گل آوازه و گل ناوروک سترانه که چه پیانته ده بیتا کرن و پشتران هاوی سردمینو رگزه یه داویه اضافه بی ویدیو کلیپه دوی ویدیو کلیپه که جانجی نبی بیتا فیلم
ku role strambêjî nemînî tu yê tekstê lê divê hindek dîmentê de hebin harîkariya navaroka stranê û harîkariya peyama stranê bikin. Divê çendê de ez dibêjim ew yani ew bêşekiya dîwana min êkemîn ez şên bêjim êkemîn nivîsîna tewrî ye dîrasa nezariye ser teksta stranê ka divê ya çawî xwezî berê min xelkê nivîsî ber ser dîwarî nizam ez pê nehezim kesê berê min nivîsiye di xwezî berê min hindeka nivîsî bo em hat bayên ser sifreka hazir bes heta niha kesê giringî neda stran geleka muhîm elnê Kurda kesê giringiyeka mezin neda teksta stranê wekû tewrî ser binivîsîn ka divê teksta stranê ya çawa bê mesela taybetmendiyet xwe hene gel vara gezêt me gotî taybetmendiyet xwe hene berê ez behsê taybetmendiya bikim ez behsê tekstê Narin xanim pêşekiya dîwana ya dîda ya Pêlistankêt Koçer ku niha cem min heye ev dara çil awaz e ev dîwana ya duye ya berî hingî nav şoreşê min çap kiribû navê stranê Zêy ev e dara çil awaz e ev e 2010 êketiya nivîskarên Kurd çap kir duhokê ev jî Pêlistankêt Koçer e ev e dîwana Siyê ye pêşekiya vê da min gotiye evel Beyrûtê çap bûye her êk ji van çil teksta pêk hatiye her çil jî bûne stran her dîwanek ji van pêşekiya vê da min gotiye behsê tekstê dike Narin xanim tenê pirsate li bîra min e teksta stranê nav wan regezê stranê da min gotiye şah e her strana pêşkeftî ya serkeftî çend regeza pêk tên me regezê tê gotin lê tekst navda şah e ev regezê dî ev enasirê dîye tekwîna stranê pêk hatina stranê wezîrin li dewrûberê tûyî yani tekst devrê şahê dibînît ka çawa wezîr hemî pêkulê dikin ku harîkariya deshelata şahê dikin da ku deshelata melikî ya şahî ya serkeftî bît welatê tûyî da yani ev regezê dî jî awaz e dengê xwe e awayê strandinê eda e amîrê mûzîkê ew tewzî e piştra vîdeo klîp e ev regeze hemû pêk ve xizmeta tekstê dikin da ku peyama tekstê ciwanî bigehîte guhdarî û bînerî yani tekst şahet stranê da regezê dî jî hemî giringin hemî êkû ditimam dikin divê hemû hevdû bigirin heta stranga serkeftî bît lê tekst devrê şahî dibînîtin teksta strana nû da ya folklor me folklorekê gelekî dewlemend heye yani ez mirov dikarî hizaran dîrasal ser folklorê Kurdî biket folklor بله مامۆستا بەحسا فلکلۆر کرد هەردوو خەلەکێن بێن ئەمێ لەسەر فلکلۆری کوردی و سەر دەنگبێژی و ئسترانی کوردی ئەمێ بەئاخەبن و ئەمێ دەنگبێژ نابینن و یو کەسێک و فلکلۆر بە مژول و گوهدانە مژول بینە ji ber welê em bêjin bînarê xwe jî ku her du xelekê bê li ser folklor bê ser dengbêjiya Kurdî bê stranbêjiya Kurdî bê em ê binerin çi bandora vê folklorî û kulturê Kurdî li ser ziman heye çawa ziman parastiye heger te herî beşê doya ew pirtûkata çêkirî li ser asta ad pîvana strana helbesta Kurdî stranê dîr gelekî baş bê behsê wê dikim yani tekst geleka muhîm e û heger tu sehke teksta min got folklor deryayeka geleka berfere he lê teksta strana nû ya Kurdî çunke zimanê Kurda qedexe bûye yasaq bûye neşiyan ev azadî pê binivîsin bakur û rojhelat teksta stranê ya lawaz e teksta strana Kurdî ewa Kurdê wê deverê nivîsî ha ewa Kurdê mesela Kurdê rojhelat nivîsî an Kurdê bakur nivîsî çunke zimanê Kurdî yasaq e teksteka lawaz ya strana nû ne ya folklor geleka dewlemend e başûrê Kurdistanê û vê dawiyê hindekî Rojavayê Kurdistanê jî teksta stranê çû pêş yani baş bû çûye astekê gelekî baş heta niha ez şên bêjim eger tu hevberiyekê bikeyî navbera yê cîranê Kurd da teksta strana Kurdî nûken neş yan cîranê me ya Tirka û ya Araba û ya Farisa kêmtir e ya Farisa bîtina mij hemiya dewlemendtir e geleka dewlemend e teksta strana wa lê teksta strana Kurdî jî niha li başûr gele pêşkeftiye taradeyekî yani cihê hîvî tê de hene
يعني نهمي نجهد نقول قردا خازا مايا دفي جلا جلا كابش كفتي بي تشتي لواز جنها جلا مخابن استرانه ده هي لتشتي دولة من جهة جا استرانه بك هاتي أذا يعني تایبەت من دیت خۆ هەنە استرانێ دێ کەسە استران دەبێت هەندێک یا کورد بیت جەنابێت گەلەکە درێژ بیت و دەبێت دیتنا من یا ئارمانجێک پەیامێک تێدا هەبیت ئەم کورتیت قویناغەکە یا قویناغا ڕزگاریان نیشتیمانیدا تەبەحسێ زمان و ناوێ بەرنامێتە زمان تێدایە دەبێت خزمەتە زمانی بکات پرساتە ئەو یعنی ڕاستە استران ارکستران نتنه خدمت یا زمانیه گلک پیام تیده هنه لی بوما کردا اما چون که قناغ رزگاریان اجتماعی دا دوی ام گلک خدمت دوزا خوب بکن آله که استران اجتماعی یا خدمت دوزا ما و زمانی ما بکد پیش بکوید وش آله که استران گشتی جی یا کو هلگرا خمو جاند وی خلکی اوینداریه داد همی وارد دیدا یعنی دوید گرینگه کامازم به بهده دان وجا ایک شوان استرانت ما چیکری براستی او تشت است نویسم جی همی خلکی ما همی هنرمنده هر چهار پارچه بفرق جای من دانه همی طایبتی استران بجد سرکفتی گلک ناوی سرکفتی هنه بس از کارم آماجب هنده کاب کم میوی دارم دلی وان استران بجا نمینید کو آماجب ناوی وانه کن چو گلک استران بجا استران تکسید من گوتینه مثلا بو نمونه اوه چل تکست و دیوانه دانه پرسنگی کوچر 18 استران بجا هر چهار پارچه بجداری استراندنا تکسید ویدا کریه و دیوانه بتنه وجا هم نشه نوه هم یا بجین بس بو نمونش روش آوا استران اوه سرودت هرید مازن ما چکید گل ما مصادر شادی اوه دی بو پیشمرگه و شنگار بو هنرمنده هجا نارین فقه بجداری تدا کر و هنرمنده هجا خیر و عباس بجداری تدا کر روش آوا دیسان هنرمنده هجا آلینه گلک تکسید من که رستوران من رز سلاف بو هنرمنده هجا برنامه هوا استرانا هر یا مازن مچکی و 5 زاراوا بحث زمانی کرد یعنی او پیشمرگه بو ما مستدر شدی بشویه که ارکسترالی آواز کریه و خلکی هر چهار پارچه‌اش بجدارید یا شنگاری جار بس یا پیشمرگه 5 زاراوا سرکیت کردی من کرمانجی و سورانی نویسیه و 3 کوپلش دیده هنه بزازاکی و هورامی و بکلهوری او من کرمانجی نویسینه او 3 کوپله بس گل شاعرت و گل منظر جم و گل دو حوالن درشات هورامی و برادره که من دی کلهوری نوی نهای بیرامن ما پیک وب وزن و قافیه کنه زاراوتوان ما بس تا من چه یعنی دوی اتوی استران دام ما بس من او پیامه مش بلی کو خباتا جگداری و یا پیشمرگه دکتو یا بو همی کردستانت کتو پیشمرگه خدمتکار همی کردستانه زاراوی مجی دوی ام یعنی اوی استران دا پیامه که یعنی ایکتیا نتویات دا ایکتیا زمان کردیات دا ایکتیا ملت کردیات دا ایکتیا خبات و ایکتیا آرمانجات دا اوجا نجبو كاريتا أزقل أبقلكي سباسيات تكن وسر هلبست أسرانيجي أمي خلقكي هلبت أمي الدار بخينن أجبر هلبست أسراني قلكي قرنجا ووقت قوتي و 20 سالي داويدا بيشكتيا لهر چار پارچه كردستاني نها أمي برو خواهن عندك المناجل بردستي مهنا أنا نخارم أسكارم باشي وقت قوتي هما بس بلي هما بس بس من درو بتري في في ايكاتيا هنا ايكاتيا نفس كانوش افاو كي من سروان تركيز كر هم رجال خدمتا ريزدار ادي بس هما ام برسيخه خلاص بكن وهنك برسي بينري مجي هنا قدام مين هلبت هناك يعني تجي هلبست ده هلبستيخه بخويني وريزدار ديلانجي وبخويني هكذا درفت شبه زقلك سباسياتكم ريزدار ديلان رخنه تشوا شمرة دي خيام يعني بين السينا رخنه تشيا وتشرتو مرجبه هنا جارك دين سلاف قولي زانياريتا بلي نارين خان نهائي ما از بخور رخنه از رخنه بالسيت اشتاد دم ناسين
يك جي رخنا أدبيم رحني كرنا يعني رحني كري يعني بعربية بإضاءة رحني كرن يعني مرابر هم عمروها كتشبه يعني برتوك بين هالبس بين وينا بتشبه رخنا كرن يا رخنا أو رحنية دي سروي تشتي يعني وقت أم بيجن وقتك مرة مثلا هر بخشاكي دتاريه ده مرة نزانت شدوي بخشي ده هي لوقت رحني بمرة كفرات بينه شينكاية بينه شيء تشي هاتي چاندن دار بن بر بن چه بمرة بينه نها تشتي دا از خازم بيجم قاپان كرنه او جي كاري رخني قاپان كرن يعني وقت ام بيجن نرخاندن تقييم يعني او قاپان كرن يعني ايه رخنوان وقت قوتي السر برهمه كي سكنه وی برهمه جهفدو دخینه و دیسا پرچه ناوت گرین وقت بری يعني جوهري وي برهمه نازكه سبقبونا وي جرامبونا وي نازكه آسسيا بيوان أو جي كاري رخنية بيوان چاوا يعني هستي وي برهمي جاني وي برهمي أو رحي قبي هاتي نفساندن هavoك واتا نافروك علاقة نافروك ببيوا علاقة نافروك بموسيقى هندر جو هلبس بن چيروك بن بنافروكا چيروك بخطا نفساندن هاوي اوانا هر تشت رحني كرن قاپان كرن و بيوان وانا هر سي دكفن وظيفة رخني يعني وانا كاري رخنينه هر سي تشت يعني از وصال بيني نها بس يدنج برسي تبرسا رخنواني ما تقول رخنوان هني يا تشتكي دقو ما أم تهسر بيت اشتي آخذين هيد بيرات هذا يا بلي ما دوهم سر آخذين تقول أفرس قلكي باشا كو تجنبكي هنا كس أنا ما كردادا هنا خد بينن رخنوان اللي مخابن دما أم دتشن برهمي وادو خوينا نتشرومان بيش ديروكي بيش وجايي بي أم دبينن كو برهمين وعستا برهمين ونفسادنا وقلسة ولا وازجي وقالك شواجي حتى زماني وان زمانكي كردي دا أستا بلنديا بل قالك شوا بزارابن هريم أخوا دا آخبن قالوا افتشتها تتشسر بارخان فانان بنا أن يخوض بين رخنفان يعني نورمالة افتشت وهرن رخني الكسين دي بكن وبرهمن ولا وازبن افتش نورمالة يعني تشاور بيني بله ما مستنارين أنا رخنة ورخنوان بخوال ناف مدى قال لك هندك يعني إيه ما أملتي كرد جبركو أم هنا كيف نا يعني أم كيم بيشكت ناما كيم جبر روشا ما وقت ما قوتي جبر روشا أم تيدا أذ رخنة البامة أم كيف عم رخنة ناي يعني تشه البزبان بن تشه نيفيسكار بن تشه موزيسيان بن تشه هنرمند بن رخنة بمزورتي أفجي يعني أفجي صدمة كده هي رخنواني ما كيمبن ليه صدمة سركي شيء صدمة سركي أو جو رخنواني ما تشتي زور يعني أم كرد أم تشتي يعني بهنا عمل طنق يعني رخنة جيرة بهنك فرد في إنساني مروفي إيه قد كد ريا ورخنة ده بمشي يعني ببرخنوان دوی خو آوا بکه دوی او خلیک بری گو رخنه لهوالی خو بکه دوی او بری خو چه بکه خو آوا بکه يعني بجنا خو بلند بکه يعني وقت أنا مثلا مرة بخواز مرة بازار کی ببینه مرة گود خانی ده هندر تب مرة نابینه لی وقت گو مرة هر جی کی بلند مرة هر تشتی دبینه مروف رخنوان دوی خلیک خو آوا بکه حیا بجنای بلند بکه گو کاری هر تشتی زلال ببینه مخابنها رخنواني ما أوجي برله هي كتنا يعني أم دبيجن رخنوان أو نابي خكرنا رخنوان أم هناك جمع واندمين رخنوان براسي هناك ما وانابين رخنوان نهار رخنوان شما قلسن تقول أري رخنوان قلسن راسي شما قلسن جبرجو وان سري خبر خنير نايشان دي حيانها وهيجي نايشين يعني أنا مرود كذا أنا سوشيال ميديا تشيبي أو فيسبوك ميبو تشتولو مرد كذا يعني سدي حشتي
تشتي گوتين نفساندن تيدا نه تشتي نه دبنوان ناوي گوتين نفساندن يعني چيروكي تدخوينه نه چیروکه تهلبسه دخوینه نه هلبسه تبخشانه دخوینه نه بخشانه يعني نزانم چاوا يعني نویستين نفساندن لي دبرده ام دبينن وك تاغوتي جو يعني اباني اي خدكن رخنيوان نجي خدي يعني مثلا تشتكي تدبينه تشتكي فالاي تدبينه لبني دانين جوان ترين يعني بعربي دانين رائع وروعة إيش بوتشي يعني أنا باشا أنا يعني كاري رخنة وإنسانة درس بك برهمي مروفا درس بك كاري وان تخ قالبي تخ سريا راس كاري وان درس بك جو كيماني تهابن كيماني أدرخينه أنا جو رخنوان بيكاري هان نكرن كا أم بخدش بكن ذاتي أم نويسكار أم جهبدو خوش دكن يعني أم نويسكار أم مو ثاني يعني أم دبين أم جويار دبين ساعات خوش أو جمرت بين ساعات خوش أفكاري ما أبم تشكي دناكن ليد في رخنواني ما تشي ببن أم تخوازن رخنواني ما إيه براس تشي ببن أو رخنواني إيه بو ويركبن إيه بو عاجزية نترسن جو يلا أز تشكي بيهم دبي إيه هم بري مي قاعجير بيجن مثلا هالبس ساعتين خوش ويش معاجز ببه برا عاجز ببه لي انا او يا او مروفي هان ويل خوبه قره وي زاني به قوتشكي نا درس شكلي وي اجا حياه جيتي وي اجا خدرس بك وي كاري خو تخري وي كاري خو زلال بك وي بيتر السلخه بخبته وي راماني خو وي بشغليني وي بخبتيني وي تشكي تشتر بده انا جبر ويكي از بینم کاری رخنوانا ایگو دبین ام رخنوانه براستی کاری وان نجی خودی و کاری کی کیم دکن نها سرتشيدن أنا زانم تقولش ما مستنارين إيه ما أجبي رادكم هما بجم بس أنا تبين بس ما مستديلان تقولك يخشكر نها أما كل سر برسن بيناري خوي هجاب راوستن أم بخير هاتنا أم بخير هاتنا بحمي بيناري خوي هجادكن أم كنت جهة ريزدارية دنا رومتي دنا هردمي الجمع وتش كسن بجاربين از بقول از الكلام نابي حمية بيجم إجبر هون حمي لسر سراء ولسر جافا هون هاتنا وأم قلكي بجاربينا وشوف عندنا وكيف خوشن هناك برس هنا دبيجن ورقراندن قلكي دجيانا كردا دا جرينجا جبركو أورونا هي دي السر وجايا كردي تشي ورقراندنا بزماني كردي وزماني بياني تشي يا بزماني بياني أبور قرينا بزماني كردي ودبيجن دبي أم كرد نها دم درنجي لأم دكارن وكشو رشكي دواري ورقراندن داد مجارة ورقراندن دا أم وجايا كردي وديروكا كردي دا بكن هون شد بيجن رئيسدار أديب رئيسدار ديلان كي جوا برسم بده قال كي باشا بس كرتاسي جبر برسمة برن أس باخو باخبا همناك ما مستأديب كرمده براستی مال دسپیکی آماجه کر پیچنده باور بکه او دیتناوان او کسی افرسارا کری هر دیتناوان راست جی خوده یعنی کرد پیدوی دزگه کنه دزگه که یا باش بو ورگراندنه دزگه کی چل روش آوا بده چه چل یعنی حال ببیجین فدرالی هی باشوری کردستانی حکومت هرما کردستانی از پیشنیاد کم دزگه که تایبت چه کتن مؤسسه کی آوا کتن جه کی تایبت بود درخان کتن و میزانیه که بودجه که تایبت بود درخان کتن و ورگیر الحکوم کت یانجی او سرپرشتیا تفجر ورگران بکت بلا يعني نمرجك او ورجر الهوليري بجيت يعني مثلا كارن بجنة نارين خارم اف پرتوكا سليم بركاتش كرما خودش مرا بك كردي امي مقابلي تعباته هندي بدن تامي پرتوكا دا چاپ کن ديلان خانم امي تو پرتوكا كا
یا اینجا ممت بکه کردی امی حق تعبات هنده دوی دزگه کبی سر برش یا کارا بکن و ام کرد گلک فترش همی ملتکی ام پیدوی خورد کرنا تفگرا ورگراندن اینه براستی یعنی پیش کفتن و ورال ریکا ورگراندن شد بی اگر ام سحکه اینه هلبستانو جی یعنی ما هلبستانو باندورا روش آوای هاتا نفمدا و درگه باندور استانبولی بو استانبول پایتخت دولت عثمانی بو ویدی حرکا یا هلبستانو دست بکر يعني دست بيكا صديق شوي وبري هنجي دست بيكا صديق شوي خرد بو وهيدي هاتنا في كردستان يجي يعني لأوروبا هاتنا ما بس قالك سباس تشتكي تبرسفا بس قديجي دا ما قوتن دبي وك تزجهك تشيبي كردي شبرتك وك برتك خانيك مثلا تشيبي عن تزجهك تشاندي تشيبي وجي تشيبي بله وجانا ها وقت قوتي حكمتا باشور بهتر كاري في كاري رابي وكو او حكمتا فدرالية ودكارن في تشتيبكن وهلبت بريكا برنامه و از في داخازش حكمت هری ماکرسانیت کم بريكا پیف تي في کو پنجره کا پاکشه خدمت کردا دکت ام ملت خو ام الخو پیروز دکن از دخوازم باشو روش آواجی اگه دزگه که تشکی وصل امکانیات و دست ری بدن چه بکن تشکی پر باشه بله هفته چون که فدرالی های حکمت که ام باروان یعنی بواند کوید او تشکی چیکن دزگه کی یا ورگراندنه کردی بو زمانت بیانی و زمانت بیانی بو کردی بس تایبتی گرنگی بدنش زمان بیانی بو کردی پاش یادن چون که بینرک یه مای دیر زار دبیجه نویسین به زمانه بیانی خدمت تورا زمانه به هاتی نویسین دکن هگر چی مجاربه ازی برسی بدم بله اگر رخصت بیت دیران خانم من ام سروی مجاری آخفتین یعنی بو ویریو و ام تخازین کل زمان خوب بنویسن لی از نکارم بیجم از بیجموی حوالی پرسکری شرف خانه بدلیسی وقتی شرف نامه نویسی داویا صده 16 نویسی سر دیروکا کرده ایکمین جدر دیروکا کرده بلا فارسی نویسی به از نکارم بیجم کاره که خراب کریه آن خدمت راست خدمت زمان فارسی کریه لی خدمت کردا گله کریه چون که دیروکا کردایه اوی کردین زانیه فارسی نویسی مالاوی هزار جا آوا یعنی گلک تشل حکوم کری چند ممکنه هنده تشته اوی دیجی نراستیش تده هبن دیروک اوی سردمی همو جیدر دست نکن بس بوی سردمی کاره که زور مازم بود شرف خان دیسا پرسکی دی های اشتاتی خواستن از دیویژن ذکرت بحث سلیم و یشار کریه دیویژه و جای سلیم و یشار ناوی جای کردیه و ناین هجمارتن وکو و جای کردی و تو خدمت اش کردارا نکریه و جای تورای کردی نکریه من ما بحثی مجاری کرد نتنی پرس گریکا کردایه موجودة باكور أفريقيا يعني نفيسكالن عرب جلكا فرنسي نفيسيا جلكا لهندك يعني لكوليناريت فرنسيجي دبيجن أف أدبها نا فرنسية بيجن مادام نافروكا وي أدبي أبي هات يعني نفيسين دربرينش هستا وي خلقيت كات أوي بهات يعني نفيسين يعني ام نکارین حساب کن راسته زمانه فرانسیه لهویاوی و خمو جانتی و هلگرا پناسوی ملتی و جغرافیا پیاتی نویسین و جو اینجا ممت خودی بحثی جوتیار کرد که روشهلات انادوله خودی کردستانه يعني دبيت عندك تشتا نویسکاره که حتی نویسکاره که فرق به مثلا وقتی سلیم برکات بحثی گله دکت بحثی خنسای ناکت يعني بحثي كردا كتن قهرمانه مثلا رومانا كاويدا المصاف نفسكار دي ابد بزمان البيان نفسي يعني جرينك أبر رأيك يعني او رأيها هي لغه الناس هويه الناس ما دام زماني وانسيا بس نه خدمتك كتشوانا كت
يعني خدمتك موجود كان بس چیه از درتم وقت گوتی تکرم کردی زمان کردی زمانه که خورده دوی افز اف خلک ما ابی کردی ننویسی ابی نها جان دانه و مجال هیا و کی سریم برکت دوی خوفی کردی بکن راستی دوی بدانه ولی عینا دی سمای اف دوباره کربا يعني خوزيكو أبي بتش زمان أبن بيسن بلا أبن بيسن اللي وكو كرد خفيري زماني خوي كردي جبر بجم ندرنجا يعني نهاوا أما الأوروبا الألمانيا لا وهي حتى نلفي دي جي زانن كو عمري وادبي هشتي نوت سال لوكات شن بدست فيربينا زمان دكن نحل في دي ألمانيا مقالك كستي تنا سر هشتيرنا سر نوتيرنا لوكا خفيري إيطالي دكن إسباني دكن أن بجن شوا جوا والوي تشتيت بيجينا حتى روجك شيء ثمانية ما هبي دلي أمزان بتشوا بيتر تمري درباز بكن بيجا هنا كني فيسكار ودي ركناس ما هنا السيرشلي وبينجين بيجين ما نفا ثمانية ما بوري وأمنا ما تقارن في تشتي بكن لا خرب بري تو درباز بيش كلاماتا بس اس في آماجه بكم 2016 فستیوالك فاس چه فاس ولات المغرب المجاروان جي هالبزمانك كرد بو يزدي خالد خليل ها عندما برلمان عراقي يعني چار سيرخنا نويس ميوان كربون وان جراغود ترخان كري بو بوش تايبتي يعني شعر خالد خليل جو يكسرين بركات وب عربي دنويسيت زمانك خرد هاي سر أصلي وطن عربي يعني ناسيارة يعني دكتورة خالد خليل وجوان قولي بلا ايكي كرجي اگه بهت تشكي سر ادبيتا بنويس كام زين شوها اف محاضرة من سر ادبي وين نويسيه اشكالية الكتابة بغير لغة الام خالد خليل نموذجا گرفتا نويسين نب زمان دايكي خالد خليل وك نمونه من اف بيكول اف سمينار سويدا وقالك جهد الخوشاوان بول يعني الفاس بكون بيجنه پایتخت زانستی مغرب اول 2016 هيوان نيسانه بو قال لك او كسن حاضر بوي يعني قلت ما مفاكي خوش بسمينارات ديت يعني راست ابا نگرفتا كردا بتنه يا عربا يا ملت دي هميانه ابا يعني داگير كرنه واستعمار افتشي كري بله سپاس افبرس ابري مشترى يا ديلان خان دبيجي ام حوجنا كو ام برحمن كردي ورقدين وازماني دي نا بهتركو امهرن برحمن قالن دي ورقدين كردي تشد بيجي از بيجم خبر اوانه ولی ماموستناری خبر اوانه دوی وسابج برگو انا ام بيجن تجربه ادب روسی ما ادب روسی چما گلکی ولو بناو دنگو ما نجبر ورگراندنی يعني انا مثلا ام كيش برتوكا روسي مب عربي خوندبه يا انا بتركي يا بزمان كيتين ما خوندبه يعني او زمان انا يعني فيدك ياندنه وجايا هان وجايا روسي إجا زماني كرديجي براسي بحوجي مجيرة بخبتن وك أنا ما مستقو دزقه هجمرة دوين أم ليه كار بكن وأم جيبو زماني خام بخبتن يعني نها جارك هفالك يملي انقرثة بيدي والله أو بخوا ماجستير زماني إنجليزية دا شكرية جو بالصدا برتوك دو برتوخانة انجلترا ده هنگ لسر روشا كردا ولسر آلوزا كردا لسر كردستاني هاتن تشكرن تشب بر انجليزي نيفيسكار انجليزينه تش نا انجليزينه ليه قش بزماني انجليزينه انا باش انا وقتي وقوانا ورقرن تشتن قالك ولاتي مكرن قال مكرن وقتي قوانا ورقرن آلي كسي قو بزماني انجليزي زان وقتي قو ورقرن زماني كردي بدا آليا ويفيد المبي بج آلي كده امين نريني وان خلقا ناس بكن كابي قالا مكرن تشغوتن تشنغوت جاري دده او بخوا ورقراندن وقتي قو مروج برتوخانه خوره بخبتن مره زنگينيه لزيده دك يعني مرة برتوخانة خو زنگين تر دك أنا أتخازم أنا وبحثة سني بركات قال لي كل أتخازم في سبارتي أسقالة في خالجي بكم
نها سلیم برکات ji Erebare ferhengek çêkir yani ji gotina ji peyva tiştên ji wan re çêkir afirda yani afiran sed û salekê Ereb bifikiriyana nikarîbûn tişkî wisa bikin xwezî anha kesê got bi Erebî vê jî hatbûnê dikin û vê gavnî mezin davêjin di warê toreyiyê de û di warê wêjeyê de xwezî bi zimanê Kurdî binivîsînin û bavêjin ez gelekî dixwazim yani pirtûkê me wextê wergerin zimanê me Kurdî gelek hebûye dest bi xwendina zimanê Kurdî bikin yani ana çima meselen gelek pirtûk me wergerandin zimanê Erebî pirtûka meselen Cegerxwîn wextê cîn û ghêriya wî çima me wergeran zimanê Erebî ji ber ku gelek heva min xwe ji mir gotinik em bi Kurdî nikarin bixwînin em jê fêm nakin ana zimanê me Kurdî zimanekî got zimanê jiyana me zimanê sirişta me yani peyvê her tiştî her tişt bi nav kirine li gor siriştê li gor jiyana me rojane li gor jiyana me di welatê me de ji derve her tişt bi nav kirine yani navê her tiştî bi zimanê me heyî çima wê mere bi zimanê xwe nenivîsîne û bi zimanê xwe tiştê xwe yani tiştê di hundirê xwe de bi zimanê xwe wê mero dernexîn divê ev tişt çê bibî yani îro berî sibe divê çê bibe gelekî baş e zor spas em ê dîsa li pirsê xwe vegerin rêzdar edîb rexnevan kesê ku rexna dike di warê civakî de bê wêjeyî dîrokî konevanî pêwîst e ev kes dema li ser wêje diaxive û rexne dike ew wêcevan bê anî li ser dîrokê pêwîst e dîrok nas bê yanî konevaniyê dike konevan bê te çi dibêjî ser vê tiştê yan jê ku zangariyê wê hemî tişa de hebin dikarin ne rexnevanî ne wêcevan yan dîrok nas jî bê ji ber gelek Ereb hene û yê kesin cîhanî jî hene tenê karê rexne kirine û nirxandinê kirine û ew xwe ne wêcevanin yan ne helbestvanin yan ne dîrok nasin belê دیتنا بو رخنه یعنی اسنا رخنه نویسم پتر اس تکستاستران نویسم و کولرم یعنی و کولین منت هی بس بگمان او کسی رخنه ادبی بتایبتی یعنی او کسی رخنه توری دنویسیدن دوید آگداری یعنی او خو تگود نویسکار بید او خو رخنوان نویسکاره یعنی نارین خانم ایکتیا نویسکارن کرد دا وقتی ام بوین اندام کی کس بوی اندام رخنوان ورگیر ادبی ورگیر شاعر لیکولر اوه یعنی اوه هویان نویسکاره دا نویسیه رخنوان خوش نویسکاره اوه تنه رخنه نویس او خوش نویسکاره لی رخنوان یه بگمان یه ادبی بتایبتی یعنی دوید آگهداری گلک تشتا بیتن آگهداری ادبیات بید آگهداری فلسفه بید آگهداری دیروکا و دوری بیتی او ادب هاتیه نویسین یعنی گلک تشتنه دوید شخصیت او کسی رخنوان ده بید بگمان ورگیر جهر واسه مثلا ورگیر بلکی ورگیر تکستکا یا سیاسی یا قانونی ترجمه که حرفی بکد یعنی پیدی بیستربی ترجمه که حرفی بکد بس ورگیر هلبستی یعنی بدیتنا من اگر هلبستوانجی نبید وید علمامکا وید خاندوانه که قوت هلبستی بید چونکو هلبستی فرقت وقت یعنی تو وردگرینی ترحاوی وردگرینی نه ترجمه حرفیه اگر تو سحکه ترجمه ادونیسی گله کس از سانجون پیرس یه ترجمه کری بس ترجمه ادونیس یه تعریبه یا سانجون پیرسیه یعنی رحاوی یا تعریب کری او کسی هلبسید نویسید طبعا دوید شارزای هر دو زمان ها جیبید به شارزای که مازن هر دو زمان ها داده بید اوی به نویسید اوی به لیجه وردگری درجی بس تایبتی اوی وردگری تی لازمه گله که مثلا تو بو کردی وردگری لازمت کردی دا گله که ملوان بی
انتو ورگرین یا زمان عربی لازمت عربی دا گلکی ملوان بی شعره لازمت آگهداری دیروکا شعره بی وزن و قافیه شعره یا کوین کلاسیک چاو چند قناغه در باز بویه حتی گهشت شعره نو که حر دوی او کسی ترجمان شعرت کرد المامك قوت يعني حركات شعري هبيت واجر شاعر بده هيش قوت بيت يعني چونكو شعري اگر ترجمه جي بيت بكا پخشانجي ترجمه نابيد الشعر دي بدا پخشانك بس موسيقى كشيت بيختتي دا موسيقى قوت قافيه كاجان بيختتي دا بلا وزن تيدانه بس موسيقى كشيت بيختتي دا يعني مترجمه يعني ورگيري توري هندكي جداش ورگيري پرتوكا سياسي ان ورگيري تكستك قانوني هندكي فرق هذه تنامن رخنا نسبة رخنه دويت چونكو وكي ما مصادلان الدسبيكي آماجه كري رخنوان دويت يعني جلك ورادا اشاره زابيتن ورخنجي سر هنده تودي چاوا شي جوانيه دوي تكستي دريخي و كريتيه دوي تكستي وقتی تو رخنه سر تکسته که نویسی جوانیت وی و تکست روناهیه که برده سر جوانیت وی چنه لوازی و قلسیت وی چنه و واجب و ارکسیه جی اوه چه دبیجید پیامای چه روناهیه که برده سر تفسیر آویه یعنی جوانیت وی در تخید و لوازیت وی در تخید و تفسیر جید که رخنه و گلک واجب دینه رخنه و جا او کسی وید کتن وید گلک اشاره زابید گلک علمام هبیتن علم الجمال عشان بيجمع حتى علم النفس ديروكي فلسفه دا او كسي رخنا ادبيت كذا جلك ومساله دا اشاره زابي سپاس براستی مگل کی کیف خوشن کو بینرما شبا همه هجانا لهنك شوكار وهنرمندي ماجي تبلي ما بينا افتشتكي جلكي باشا شوكار إمام مصطفى القادر وهنرمندي ما هجاز بير صالح ونالي الفقة وروجي وقدو راستي من أذ نافديتن هكر هنكي تيجي هبن قاليكي أما بجدر بينا وكيف خوشن جبركو هوا تشن قرنقوتن وكو زمان هبونا ميا زمان الناس ناما ميا زماني ميا كردي دولة مندا أقرقو أملي ابن خادي وما مستا خليل القادر جيد بجيد بي هون وان بيوان جي بنقها ويفشراي ويفا هون تشيكن وهون روناهية بدني دا بجاوي خوا هون روناهية بدني دا وهون روشا يه هجار يه بريشان يه زيوار يه برچي بدن خياكرن ودبيجيكو أثباتشتا تابلين خدا دم أخويان شوكار خليل دخازي بيجي تشاوا تابلين خدا أنا بكاري شوكاري أم فيتشتي دن خيا كرن خوزي وجوان جي فيتشتي بكي أدبيجم ما مستا شفا قودني تقلكي خوشن وقالك وجواني مجي فيتشتي دكن افتشيت قوتي لسر تسكنن جبر ويجا ان چند بحمي جورين خوبا بحمي جلبن خوبا چه هنر به چه کارشی و کاریه به چه هلبست به چی دیرو به حمی هفدو تمام دکن و بهفرا خدمتا گل و ملاتا دکن ما مستنیزار جید بیجی دبیجه ورگراندنا جه کردی لزمانی دیجی گلکی باشه ویاکو ام زمانی دیجی ام ورگرین کردی جی گلکی باشه لدبیجه مخابن پرتخانه ما کرمانجی گلکی حوجه برهمن ویجایا جیهانینا یا ادب عالمی اجبر فيا كي اوجي راستا ما مستنيزار كو ام كاربن هنك شما في كاري رابن بكاري ورقراندني وقلكي باش بي لدي ساني وكو هردو ميباني ما يريزار قوتين اف كار هلبت جيرا فالبين دفي وفالبين جي جيرا اريكاريا دراوی یا پراد وی اگر نه دزگاه نیمه کردی چه بن و اف دزگاه تنه
آریکاریە بدەن هەمێ ئەوەی ژەڤان و تۆراڤان و دیرۆکناسە و بێژن وەرن تشتێکی نەکەن دەمێوە هەمی بالەیە هۆنێ وەرن جەمە ببن کارمەند ژێ سازیا مەرە دا ئەم ڤان تشتا وەرگرینن کوردیش کوردی وەرگرینن زمانێ دی وێ گەلکی باش بێ پرسا من یاداوی هەردووکە هەردوو ڕێزداران دیسا هەوادایە خویاکردن لێ دیسا کورداهی هەکە هەم کاربن بێژن رەخنە رەخنە و تۆرەیە کوردی وێ چەوە پێش بکەوێ ئەمێ چەوە کاربن نفشێن نو عن حسكرنا وهردو مجاران ده هستو رامان نفشل وجنفيسكار وترافانا بتشينن وخيام بنشوارا ما مستدي بهما بكرتاسي ودبر بلا ما مستديلانجي بكرتاسي بيجي دريكا هوا من نوفي هنا عندك هنرمند داديتن ما مستزبر صالح من ديت نفسيبو او هنا من دينهاش شوكار او جيت شكي جوان بقال لك عندي بركي هبن نظام يعني من او بيشتم كفتن هالوصا هنرمند ما هيجا روج افان نارين فقن هاد او دي هات سر بله قيامك شانديه من رزو حمد بوان هيا او جي استرانا زمانه داي قلت يا تكستامنا شكي خدمتك جانا كيبو او دي از قال دام او هنرمند قلتي دوي تكستو افتشتا جريداي خمو جانت ملتي مبنو ملت بيكي قلت يعني ام كرد بترش هر كسكي يعني او نارين خانم ديلان خانم هن زانن يعني او تيوريات بيجتن هنر بو هنري الفن للفن عن ادب وادبي ام كرد بيدوينا ادبك هنرك واقعي ادبك واقعي يعني خز جريداي دوزامه بيت ام تخينغا رزقاريان اجتماعي دا ام بتر بيدوينا و تكستاما ادبي ما همي رنگين خوبات همي واردا همي قاين خوبه همي چقين خوبه خدمتا في دوزي بكتن گل خدمتا تك يا خموجانت مروفي اوينداريه کوچبریه هزار تشندنه پنابریه لی گل مس دوزا خویان اجتماعی نتویجی و آلیتی بیر نکن گل خمت تا کمروف از گل هندمه و وکی من دست پیکیش گوت یتا ده چها پیش که رخنو ورگراندن گرکه دستگه هک بیتا چیکرن دستگه هکا فرمی کردستانه و پشرال جهندن جه هر جه کرد بکارن حتی نفرونده کرد جه که بکارن هر روند کرد اروپا بکارت دستگاه کی چیکتن وش حکمت هاریکاری ور بگیر او پر زحمته بس باشور مثلا امکان هيا دستگاه کی چیکن و قالك باشا ما مستعمل أمي هما بس دقيقة نرينا بله زور سپاس بله ببورا ما مستديب أمي دقيقة نرينا رزدار ديلان جيبه بهيزن دا برنامج خواب داويكن بله ما مستنارين هاوك ما مستأديب قوتي دزجه جمرة دفين راسه يعني دزجه قالك جمرة دفيش بو كسن إيه والجراندني دكن وإيه وان كارا دكن جبو خدمته ج تورايا كرديرا دكن دفي بيجين جيه كيك وكاربن وك برنجة كي فرميكا في كاري بكن يعني وبي تورايا خد بيش خينن لي أنا دفرد تشتغلكي جرينكي أنا أم بخازن وك أنا أم نبيسكارن هل شهل بزبان بالجيروك بان بنقكي بنسى وانا بدستي كسي إيجو ورجراندني دكين يا كسي إنجو رخنة دكين يا كسي كو جوان تخبتن يعني إيرونية ددن سلوان كاري وان بوانا بدستي وان نقرن واني دي نكارن تشكي بكن يعني بوقت قش بهفرة جبو توريا كردي جبو وجايا كردي جبو بيشكتنا وانتشتا جبو بيشكتنا زماني كردي جو بهفرة بخبتن وي كاربن كاركي بكن جبر جو درفت آنام برر يعني بري ريتنا بو زماني كردي بلا توريا كردي كلتورا كردي بلا أنا درفت شي بي انترنت لهر دري بلا بي أم تخازن أم بگين هفدو بو ام كارمن وي زماني خود پیش خينن وبگين وان زماني دنا يعني بو زماني مجبور نمين كيمي زماني قلين دن وملتين دن
زور سپاس ما هنرمند سلام فاتو جي او جنرينا خود بيجي كو اركيمه راستا اركيمه كو امهاش زمانو خهبن اشحمي الياندا بنرن هيجا ام وصالن ام نافي كنالا بيف تي في ام اخذن واف كنال يا يكيتيا كشتيا نبسكارو رتنباباني كرد سوريا ودما اف ما اف ام ديك هاري رابين ما اف كنال فكر ما خست وكو بينو سالو وفانا ما يا بنافي بينو سالو بهردو زمانا وخلاتي مجي برن ما خست افجي ببي دزگهه پیشکتنا زمان ما ویجایا ما دیروکا ما چند ما و بریا وی کناله ام گلک نویسکار خوا هنرمند خوا گلی خوا یکونه نویسکار و هنرمند جی ام واناز بکن ام حضورا باخبن ام نرینه حفظانبن جبرکو داویدا ما بستا محمیا گلی مایا چاندا گلی مایا دیروک و نوانیا گلی مایا بگورن ما چند ناو گوتن براستیش بر او هنرمند و شیواکان اللي حمي نویسکاری کو بجدار بین همی کسین دی کو بجدار بین یک بیگ دی ساعت بیجم هون سرسرا و سرچاوا هاتنا و ام گلکی كيف خوشن بجدار بينا وام بهيفينا كودم بيدا ام تشتن خوشتر بيك بينن وكو من نقابادي قوتي هردو خلك بين ولسر دنگ بيجي وسران بيجي كردي بي لسر فلكلور وكلتوري كردي بي وباندورا وي لسر قلي ما ولسر زماني ما ديسا ام بهبرا خير هاتنا هردو بيباني خودكن وام ديسا بجا سباسيا وادكن كو او دينا ميباني ما بنيرن هجا حتى خلقها بمين الخشيدة وقال محل بس فاندن ناي خانم بله محل بس تخونا فاندن براستي دم نما هبالي ما يكنترولي ديفيجن هو دماغ خدر باز جيكريا ببور والله او ما في مخر نغم لكي جاربي امي بحثا هلبستا كردي او يقدو هلبستا سراني هلبستا زماني داي قلا جرينجا بله روش نارين فقا سكري استرانا كا هجا ورولي خو لكي باور بكا جارن بيدي سهوني بالبيباني ما وام قال كيف خوش اللي وقت مقوتيه هبالي ما يكنترولي بجي هوا دما اخوا درباز جيكريا وهوا چند ما تنقل بدو ساعات لا متقول بلكي 2 ساعات بخويايا كارن ميت انا لا مقودة بلكي او 5 ساعات ونيفا بس بلكي ام قارب والله امي غازندل لك اكاتيا روزنامه اكاتيا نفسكارا بك غمناك جارن بي دي ساب من خشيده دمباش سلامورت بوما موسى ابراهيم يوسف جرولي بخدمه ده هي براسي بينهج بيركن وقال انا بيكارا او دي بلكي هاد بنتي دو ناوي هنرمند هر وسا هاتن ما ام تاخفتين بلكي ناوي بيشجاوي ما نكفنا رز محمد بوهميا اگر ما ناوي كيشبير كي دلوي نمينه وبراسي ما تقاسن ده البست ما امادك يقدون منا لي مادام هوال بيجن ابدو ام غازنيل عبد الباقي بك اما في غمناك ديسا اجي دوباره دكم چكا سيبناوي نقولي براستي او دلدنا ودلي ونادي واسد دلي ما نفيستي او دراماني مدى من الخشيده او دمباش دمباش شباش خوش